Okay, that's a Victoria. Siguro nakigtot ni kabsat nga Andy. Wala ni DJ Ray. Tatay nagsao ka tila kay kapan sumirip. Kasi sinunga tatay nga agsasao ko na. Anyway, bisita tayo tatapon nila kay Ostilo. Adito unig iti studio. Kat na imbagal daw kang kaapo, Ostilo. Naimbagbat nga aldaw mo ba daw? Ay, kumusta mo? Ikiti mulam, di kuman mo. Ay, kit nalang tulat tabat Nalang to, nakadagiti mulam. Hindi karabasa karaparya. Pampalinaw ng matakan Agustin diabetes. Wow, datala una iti kasapulan ni Ka Emil Castillo nang kita nagkatawa ka mo ini katawa ti amagan. Dinadlaw dan. Ayan. Ngarod kadagiti nang ato ti sugar na po pudno tay ko na ni Amo Gustilo nga agmula kay laeng iti parya di tarubayan nyo. Ayan kat bayan nyo abo nga sa bali ti mga ala dagita kaarubang awan nagpampanugan na ti dumawat. Ay, kito kasi spray po natin ko Spray te. Insecticide. Ano amat pesticide. Dakas tagim imo tamula dayta. Amo mga no adaka mangted ka tan awan tumot iti sibuyas mo wano datay bawang ka mabalik ka mga dumawat ta karuba. Di ba? Agsisinaranay tayong kakaruba. Ngayon tagiti messages ko na to'y hi. Hello. Ama kan Manong June greet ko man dito Barangay Arabiat, Daberting Domingo, Bernan Corpus, Mandong Boggon, Ajong Baldos, coming from Boy Manuel, ang Congressman Catherine Salamat. Wow, you see? The first requested piece. Dito yung text line. Naibanggal daw yung Manong June kina ading GM na danon manantel daw nga pinagdidingag mi kanyayo. Iti napipintas nga kantayo. Wow. Kablawak man nami tiyam amin ko na kaya mga barangay council ken barangay workers iti barangay Salvador, Santiago City. Viva Barangay Salvador. Request man iti kanta nga kapitana ta kumabkablaaw. Manang Lita. Thanks and God bless. Halsema Highway, Benguet Road to Mountain Province. Wow. Di ba? Dito tayo na. Kita gusto di bagak. Halsema. Kuna nga no, data ko ano mga katisuka ako talaga mga na halsem. Ay, sa balin siya. Kakura na may dito text na ay dito cellphone ko tadamot text dito ay naimbagal daw kata kayo amin FDD pakikablaawan na kami man nga madama nga agin inom nga isuda manong Allen manong George manong Richard kan tay baro nga sangpo nga ni Joseph siya gayam ni Iron Turquesa, pakikantayan man tatay utang. Thank you, FDD. Kit inulit na. Naimbag nga maling yung sabi, kablaoy man dagiti kakabsat ko, nga agiinom, isuda. Repeat. Hello mga idol FDD. Sunday is just not like Sunday without having listened to the music and witness. Wittiness? Ano siguro na Wittiness of FDD. Sino ka dito? Pinadpatas ko lang ti aging English ng pimanta agdaring yung akmuton. Nay, mabalenti dumawat ti tissue yo, dita brother John. Ay, ni Sir Emilatoy, kan John Mark. Alright, tayo na usaran ta. I love recycling and it is environmental friendly. Advocate eco waste management ko na. I love recycling and advocate. Wow, and it we is have environment friendly. Iti mabalimi lang apo ka Emil nga itad kang kakadatay toothpick ta at suti aduti ma-recycle kanya miligi niya. After using recycling. Isubsublimi ta. Ultimate cycling nga. Datamo dito yung barbaro nga habin. Nga iso, tinakapisangan, tisalang ko. Apo, nagriga kami tagbisikleta kung ano nalaka. Kita po, nalaslas. Mali ka lang nasanay? Medyo nagkalindousan, agdigos ako, naapgasan. Anyway, cycling kaya po, be sure nga nasaya at itikawos yun. Manipod da ulo, inga na sapatos, di ba? Kanjay, cycling short. Tano mayan nato, sakta nga, nakashort at kinalawa, iso nga, medyo na-upgas nga. Napitpit. Dito yung Facebook Live, na welcome Auntie Evelyn ko na parong Adena. Dito itamanan, FDD, naglaing ni Kuya Jun, kanaling GM ngagkanta from Ate Digna de la Cruz. Naimbang agsapayo dito, watching here in Montreal, Canada. Pakantaman long distance ngayon from Rex Channel.
Marina Rito Corley, palakpak mo, tingko na, palakpak. Hello. Dance with my father, Ilocano version please. Thank you from Josin Jaya Nib Kasot nyo po, nagnaki, didagating nagnagana na yan. Okay, nga ro, as requested, here's something from our second album, Sangkuld Kapitana, para katigiti Kapitana Apo Kadumdumgag, kas kumakin ni Apo Barangay Captain Marieta Bulyeser of Villa Carmen Ramon Isabela, kaslamot kin ni Apo Kapitana Elenita Pisutilio iti San Sebastian Ramon Isabela. Para kata kayo ako. Kapitana, ipangulwam, daytoy ason nata. Ingka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti, ingkayo amin na panakimay-maysa. Ingkay patapuken salunan ragsak ipakita. Ay kapitana, ni kagawad, agpadpadaan ken ka. Dingkad liplipatan, guyutem nga isala. Iwanas wes yung agpadpada, paatiw kakagkaruba. Sakay pag-aakitiragsak panakikarwa. Kapitana, rikusem salunan wan ala. Biaganti panakimay-may sa babae, anak ng rekta. Di kagsardeng at pandanggo, ipalayong magpatong mo. Wanas wes yun abagayo, nakaay-ayo. Ay kapitana, ipangulwam, daytoy ason nata. Ingka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti, ingkayo amin na panakimay-maysa. Ingkay patapuken salunan ragsak ipakita. Ay kapitana, ni kagawad, agpadpadaan ken ka. Dingkad liplipatan, guyudem nga isala. Iwanas wes yung agpadpada, paatiw kakagkaruba. Sakay ipagaak itiragsak panakikarwa. Kapitana, rikusem salunan wan ala. Biaganti panakimay-may sa babae, anak ng rekta. Di kagsardeng ang pandanggo, ipalayong magpatong mo. Wanes wes yun abagayo, nakaay-ayo. Rikusin salunan wen ala. Biaganti panakimay-may sa babae, anak ng rekta. Di kagsardeng at pandanggo, ipalayog magpatong mo. Wanes wes yun abagayo, nakaay-ayo. Ipangulwang, daytoy ason nata. Ingka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti, ingkayo amin na panakimay-maysa. Ingkay patapuken salunan ragsak ipakita. Ingkay patapuken salunan ragsak ipakita. Nimbag nga pala miyo, manong June na nagmayat ti agtingag ti programa yo. Kablaawang man, nagiti amin nga under iti kordon. Kaskada Joseph, George, Kenny, Richard. Ti kamang kablaaw ni Allen, guwapo ti kordon na pa-request man ti utang. Salamat po. Amin kanong under ti saya. Ako ka i-delete ko man nagiti madubli-dubli na message. Ayan, nagadoa po ti mensahes. Kita ni umadi mo mabasa na ganda yun. Kaya nagada ti request di na pa na ti San Sebastian ket
kuna na detay kadwa mi di jay nga naano sa pamatay kini tatay ko ay uncle ate man tagay kuna na irok na ko man kanila kay ko nga nahilig nga uminom kuna na ni Tess Escobar. Kaya ako katakitan taman data tagay takantaan taman kadagiti iso amin ang apo nga madama itatang tagay dito nga rodan dito sunatang nga may paik kada kayo kit sabi ko mata medyo lalaingan nyo hang ko mga ditabok city papananawan ang boxing nga hanga data olaw ibokse na kaman alawan mamarta kakun no ti malam may uminom akun oray tanal paskun ti ubrakun natari patukon jay taltalon alawan mamarta kakun darwamakun outside di oray no bagi mong takbukuamon narwa makamat maturog balkon ngem oray no bangking pagnakon jagpay amon ti ayan kung alubong di yula amon no apay tukul ti tingat ko tada nangiwat abakat lipay parita gay kayak pay tamakabibigak pay tagay pangikat kumitiday takas lamat awanan ser-serbik jay balay tagay lipay parita gay kayak pay tamakakansyonak pay papas ko tumagay tani bakit sermon na diag sarday. And of course, good afternoon mo kay tatay ko, Felix Seriales Senyor, and ating kong pirmi nga ganasan natin ating Annabel Seriales. Gemuray no mamarta kakun nakaturpos madagiti anak kun may salang iti parikot kun tay dakkalang iwat ni bagat kun agdapuwa mamarta tay timpanag sarsar dengag madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arak lang ti katukat mo tagay alipay parita gay kayak pay tamakabibigak pay tagay pangikat kuitiliday takas lamit awanan ser-serbik jay balay tagay alipay parita gay kayak pay tamakakansyonak pay tagay ipapas ko tumagay tani bakit sermon na diag sarda